gelek spas sima ya rast ji ber ku Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ne li Tirkiye'ye manşetên rojnameyê jî belavalayîne û mijarên cihê hene em dikarin bêjin ku demek ku Erdoğan li Tirkiye be her roj axaftiraneke dike ew jî dibe manşet û germ û gurahî ji manşetan radibe lê Erdoğan li Koreya Başûrê derketiye geşteke Asyayê ji ber wê jî manşetên rojnameyê jî weke şopînerek em dikarin bêjin ku nizm û hinekî jî bê heyecanin li ser çend mijarên cihê helbet mijara ittifaka CHP û Partiyê din her wiha paketa aborî û çend mijarên din rojname kirine manşetên xwe. Partiyên siyasî beriye ku derkevin bangêşe yan ji derkevin qadan amadekariyên xwe yên dawî dikin. Proje pêvajoya amadekariyên 24 Hezîranê hêdî ji bo hemû partiyan digêje dawiyê piştî ku CHP jî siba namzetê xwe eşkere kir ew proseya eşkerekirina namzetan bi dawîtê her wiha HDP jî siba li Stenbol û Enqereyê cotcivînekê dar dixe ew ê jî Selahattin Demirtaş weke namzetê xwe yê fermî ragihînin li Aliyê din Saadet Demokrat Partiyê û İYİ Partî jî serokên xwe kirin em namzet wan jî eşkere kirin piştî ku CHP jî eşkere kir temamên namzetan eşkere dibe. Di navbeyna partiyên opozisyonê CHP, İYİ Partî, Saadet û Demokrat Partî de jî tifaqek hatibû ava kirin ew jî îro bi beşdariya serokên wan partiyan tête ragihandin. Li Aliyê din Serokkomara Tirkiye êdî bavayekî fermî namzetê İYİ AK Partî û MHP'ye her du partiyan jî biryarên xwe yên komî wergirtin. Siba jî Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yildirim û Dewlet Bahçeli serokê MHP'yê bi hev re diçin serî li lijneya bilind ya hilbijartinan didin. Meseleyekî aborî heye Standard & Poor's Playa Tirkiye ya aborî careke din daxist ew jî dike ku dolar bilind bibe li nava Tirkiye jî bandoreke giran li aboriya Tirkiye bibe. Manşetên rojnameyan çend rojnameyan manşetê xwe li ser geşta Erdoğan danîne ku yek ji wan jî rojnameya Sabah e. Rojnameya Sabah di manşeta xwe de dibêje pilingên Asyayê piştgiriyeke tam didin Tirkiye ji bo vîzyona 2023yan dibêje Serokkomar Erdoğan li Koreya Başûr seredaneke dîrokî pêk her du welatan jî di hevkariyeke baş de hemahengî çêkirin ji bo vîzyona Tirkiye ya 2023yan Erdoğan li derê gotiye pêwendiyên me yên aborî zayîfin lazim e em qebereya xwe derxin 15 milyar dolar di navbeyna her du welatan de tiştekî balkêş çêbû dema Erdoğan seredana wî welatî kir marşa netewî Siruda netewî ya Tirkiye hate xwandin serokê wî welatî jî bi silaveke leşkerî li hemberî Siruda netewî ya Tirkiye rawestiya ew jî li ser medya Tirkiye bavayekî berfireh tête nîqaşkirin. Rojnameyê Sözcü da manşeta xwe da amaje bi ittifaqên ku hatine kirin dike dibêje dema ku AKP dike navê wê dibe ittifaq lê dema ku opozisyon dike navê wê dibe xiyanet. Dibêje AKP û MHP ittifaqa xwe yek ku ava kirine bi navê rihê yeni qapiyê bi nav dikin lê dema ku opozisyon partiyên opozisyonê di nava xwe da bereyeke ava dikin ji wê re dibêjin mehribirîna bi zorê û îradeya gel jî biçûk dikin her wiha henekan bi îradeya gel dikin di vê naverê de partiyên ku tifaq ava kirine CHP, İYİ Partî, Saadet û Demokrat Partî ji bo bereya xwe li navekî digerin tê gotin ku wê navê vê bereyê jî bibe nava millet yan jî bereya millet bi nîqaşî berdewam dikin biryar jî wê ji aliyê her çar serokên wan partiyan ve bêne dayîn. Rojnameyê Yenî Şafaq berdewam e li ser tawanên xwe yên FETÖ'yê li ser CHP'yê dibêje Kuriye ji Kuriye û Locayan li gorî vê rojnameyê serokê CHP'yê Kılıçdaroğlu ji locayên masonan û ji FETÖ'yan fermanan werdigre dibêje piştî wan fişarên FETÖ û yên locayên masonan serokê CHP Kılıçdaroğlu 15 parlamenter ji bo İYİ Parti'ye şandin dibêje ji bo namzetiya Serokkomariyê jî locayên masonan û FETÖ fişarên xwe berdewam dikin li gorî
آگاهی که کلیسین انقره درد کردن لسر وان فشاران CHP yani Kılıçdaroğlu hal dedin ku kese ki mütedeyyin yani kese ki muhafazakar nişan bedin ku ev beştari cizvinin bildir berk ji bu yeku لکلیسین انقره روزنامه دبی وحات آخافتن لسر روزنامه نوچه که دن جهه دبیجه SP دست به ایریشن هلبجارتنان کرش برکو استاندارد امپورس پلای ترکیه یا آبوری داخستیه روزنامه وی کیجی وکه اپراسیونه که آبوری یا همبری ترکیه جاره که دن بناف دکه روزنامه ستار جبو اتفاق هر چهار پارتیان دبیجه اتفاق به پرنسیبان دبیجه پشتی که MHP و آخ پارتی برای جمهور آوا کرن برای که CHP پیشنگی آوان دکه آنگو ای پارتی سعادت و دموکرات پارتی جی لبن همان بارین گیشتن هف دبیجه هرچی قاسی پیوان انوان دامزراندن او حلوست انوان سیاسی قط علاقه یوان به هفت تونه به ادوری هفت بنجی هر چهار پارتی ده وی قناغا به پرنسیبیه دل هفت دکن و برای خواه آوا دکن روزنامه جمهوریت دبیجه بنداف جبو HDP دبیجه پارتیا HDP کو پرانیا و جهل بجرن کرد بیکتی لدر و اتفاق هاته هشتن دبیجه نه تنه جبو HDP مانیا و بنداف و هل بجارتنان مایه HDP او پارتیا کو بتنه سرخوا باشتاری هل بجارتنان دبه روزنامه قرار جلسر و اتفاق هر چهار پارتیان مانشات خدانی او دبیجه اتفاق 301 دبیجه CHP ای پارتی سعادت و دموکرات پارتی او ایرو پروتکل خو راگینن هر چهار پارتی لسر اتفاق هماهنگ دبیجه لسر ماسه وانجی ماده که یعنی خالق هی کو او حل دادن پرانیا پارلمنتو یعنی 330 پارلمنتران 600 پارلمنتران به دست بخن دبیجه دنوا وعد وان پارتی انداجی جنوبا آنینا سیستم پارلمنتاریزمی جی دگره روزنامه akşam جی لسر وی مجاره مانشتدانی دبیجه بورسای نامزدان یا اتفاق هلیه دبیجه چهار پارتی لسر دشمناتی اردوان هماهنگن و پیواژوی نشاندن نامزد CHP جی زوریه بورسایه دبیجه لگوری بای هر روز ناوک درد که پیش لگوری وی روزنامه جی 4-5 ناو درد که پیش جبو نامزدی CHP روزنامه bir gün دبیجه بریا پری دربازه داوین دبیجه دماکو او هلبجارتن راسر بریواد چنده آبوری هاتیه حالکی پریشان دبیجه لگوری دانه هاتن راگاهاندن به تایبتی جی لدانه کلستانبول هاتن راگاهاندن چرخن آبوری هاتن آستر راوستینی هر وقت دبیجه انفلاسیون جی زیاده دبه دبیجه پشتی کو استاندارد امپورس او دانه راگاهاندن جی هر تشت بهتر خرا دبه دناوین یونانستان و ترکیه دا کشه یک هر کو بردوام دکه کپچه یک جالی ترکیه و 8 متر سینور یونانستان در باس کریه لباجار ادیر نه هاتیه گرتن بنچاف کردن جالی یونانستان و او لسر مدیا جی دگره هر وها لسان سونجی بویره که بالکیش چوبیه روزنامه پستا آماجه بیود که دبیجه دقیقه که دا دنیا خوشکتر کر جوانه کی لمترو سوار بیه مزه کریه جوانه کی سوری کو به پلاوی دور دایه پلاوین خو دانوی او لسر مدیا ترکیه به برفرایی تی گوتو بشکرن روزه به وی آوایه استانبول دنباش سیما گلک سپاسکم راوین سیک بو کل استانبول گلمه بوله امی بشنگل هفکارم سهر بو بولتن گابوریجی ببینن سهر روز